Kwa vero Gusii eground sana. Yes. Chik constituency chons cha Gusii. Tiatu cha Kenya libali chacha. Niki amang'ana. Nalibali moto. Nalibali ni mbororo. Anto batanga asisiasa bwatete. Nalibali chacha. Ai noroche. Nalibali no ebwatete. Nandire bororo. Ere bobe. Let's say aso muindi. Umuindi era umete rochire. To be sincere. Ochire. Esa bya yere. Onya kabugete nga neji besa. Amanya nga bambura bawata ji besa. Abunyali bali mukwanira. I'm telling you. Onya kabugete nga nabwata ji besa. Pesa njiriska. Ji besa njiriska. Watu wako na mukuchu. Watu wako na pesa. Na kitu kingine which is very funny. Wewe kuligirili kwanza on our side Jubilee. Ji beast chuka. Chachete yari. Aye. Ote nenjera mtu anapita na wewe. Jubilee ni beast. Wewe kora abantu bako bae from Jubilee. Ndobwate Birundu. Dr. Joseph Birundu. Joseph Birundu. 2 months lakini yakore bikone. Ndobwate Okengu. Ensali machi. Ndobwate Tony. Tete bana abantu 4. Abatindi. So kulingana na akili ya abantu yaba the Nyaribare Church residents. Na boko machikoro yo kwaka muchujo mbaro kwaka muchujo. Bora. Lakini bono ekera kwa rusiri komparo bako tigara. Chingera. Hizo ko make good comparison. Na boko manyana royo me beast. To be very sincere. Asenguli ne piki. Na vole mungwa Nyaribare Church na kimoroje. Tiete ne libali gotara. Ambirudu. I'm telling you. Okay. Ababanda are our brothers. Sindio? Lakini to be sincere, kingosono TikTok, ndara scrolliga, Birundu ndo chego rali. But tiango tebiga. Tiago to be very honest, sindio? Gese ga tu kwa ni mang'ana. Ose na ko tetinga ki, na to yoko bis. Ebina yebinto matiangangite. Idoko kwana? Gokwana, kelio maete na kelio roche. Igo. I know you are very neutral. Lakini bona kelio roche. Stile kiango tebeke maene that's neutrality. Kere ngurigile muntu ku market Jubilee most. Nyaribare Church Birundu. Ni Birundu. I'm very honest. You are very honest. Oitire paka tongi ostema pema. Tianga teke mine. Is at the top. Omuntu kueto mamono when it comes to the campaigns Birundu. That is why kuli na bodaboda ya Mwembe, bodaboda ya Kigati, na bodaboda ya Taunia. Once wako ati omuntu yo? Birundu. He's working very hard. Ndio. Chate weke mine. Okora mbuyi yao. Okora mbuyi yao. Mungwano uli ametia bidii. 2 months time. 2 months. You know it's a shock. It's a shock. Umete kwa majangi uzwale stress ni mete. Hakulikiri ya mangwana tu bwana ya Nyaribare Church na kibakirega. Nande bakirega. From nowhere yaka mungwana ite kama maguche kijana jana yake. Talimoga tatu eli ya mangwana bali. Over eli. Amonya umuhindi tatu uchire watema kwegera bageke gusikiangire wako. Na barura bali ngali Kigati. So mchango lio lengo. Yo mchango for the first time mungwana uli asitugete. Akuliki mungwano kwa nabale muga. Tiango tebi realistically. Umuhindi. Pesa chitari chicha teitokuru. Tari chirocho. Tiango tebi nga asenaro umuhindi anya kwenda nebe kanisa abeta asera. Akuna. Asenaro anya kwenda abeta asera. Akongu. Asete yue. Jiulize swali. Fundraising ikawa gali. Noroche. Chibesa chikaruwego. Umuhindi agite hesabu. Ndi nonye 100. Mene ngakaba ndelibu. Elibu. Akanyora tate beast yachire yarure 500. Akaro ya tata. Tikangichoreri. Ode choko sara chikabura. Abantu bakaruwa le bakomurama. Asivenjire ngabirundu arwete. Ire ngabirundu agete. Familia. Ire ngasaidi agete final. Saidi agete hesabu ye 100. I'm very sure. Osemia 200. Osemia 200 mziki. 300 aruri bwali yako saba anteli 200 uranyona bagete hesabu. Unanarete. Birundu akamusika. Kwenda. Umuhindi agatanta na alipo kagate ya iko bidia baisi bali bana etere change. Umumbura na ari atomete tikango tebi. Agasoka agacha ne bag. A clear indication ninga ya bideti. Indication ibone nga ya bideti bone bese kwali kubeka isikali yose erekere bagosoka yerete kage bese rwewe. Iko bono omungwano ya chagete ni chibesa. Onyorere lyogoria. Onyorere lyogoria. Chibesa akolreka. Nonyere na metenga na noroje tikango tebi. Neba kabe sitting. Ruto na musoso mnara musoso. Trust me abangwana babwate chibesa. Bangwana isikambali cheche.
Mboro kale. Bobe kale. Lakini Kimaine pia tewe Kimaine. Siasa ya Gusii. Yes. Mungwana uje nchibese n'ichiguni tali tu atagete. Tali tu atagete. Ngomo Gusii ominta gwetu mu Gusii omwabo. Tata. Yali bali chache nya chagambete. Monda akagamba. Yali bali chache gukwanira aba Gusii. Ngano abantu bagwitu. We need a change. Alipaka tokolede. Ndore sharp. Ndore sharp. Wikeve. Na ndo mete. Mete abo Gusii mtuna abantu wanjete peace. Let me tell you. Ngwa kwanza juzi one of our guy. No alingali. Tali ko cheki muntu. Era abo kuritie bana yae. That's a hustle. Na bingo bali bali side yabo kiraba umuntu na na UDA yae nduru kumuburi anything. Waka muntu paro bigete shati ya UDA ko function kiresenga. Bigete kurenda simbarati. Tirabeke. Batoka ranga ekijana ke buritie bana yae. According to arura segeto no borombira seru bakiro mwana bande. Because you can't say ne bisabi opposition bia geto umetika to realist. No, Taliban to opposition. Kwarolide. Taliban to opposition. Alafu the matters was ekijana kimwe kia ngenya gitali nande ba manya goche bisegete bitumbire na zairi biacha ko comfort ali ngatwachira hapa mbraba zairi ngatwachira ko te umuntu mbronde pole noroje nkekyo umumbrero type ngagi these guys have come as friends ndo alenge tikangote I went there tu alenge nje na some friends babo seko mbrana ali kurukusamu ndo lenga na babo tibre vijana tu wenye vijana vya Matiang'i nao tunaenda kuona kijana mwenzetu pale tukatenga ki because meta politics ni chama but hapa si we are brothers bwana warolile tukamenya kaga ile ngo romo ngwalo tukakora bia tukaenda these guys bakaenda baka scheme because they knew nga blande ya bete kikati nembe abantu balingali it's watu wa Virundu na Wazairi chigurupu bere ono you can't say abantu ba Virundu na bajito kwa kijana keli kibwate bana ya Matiang'i ebwate bana ya Matiang'i kibwate bake bicha Virundu kale one time tuanzie hapo akong. So the question is mbara biba mwagete the alternative si ndio? Very simple ine sabu ile simple the alternative alafu bakaranga liberally abere iko ke liberally abeta sana kwa rochole so they came back okabanyene bagachali oyorenda akabonga kiki abasani baachirende nande baachire kontra the second time baachira yule karaste boyzi karaste baasire kubwata ji video nga tata pake pie ya zairi no yalingi etanya ko chari tuke after liberally abwata ndali achite alikuwa ngia soka ro video ose ba organize na babo mbroke to kuruka twali they have come there bona batigire go chamna as friends bairu gali gusene gento bairu ngagenda mukeriberera baachira ali bantu batanga nga you know sisi abantu bazairi twatumirwa na zairi Ato chiko mbroli nga tu miruga to chiko bosa tu mwekende bosa uweze gokole kurende okora kale baba tele video mbroli alenga I expected nga give say gotenga ki we have come here second day as friends to ajiro gote mbro Paul kale ba kwa ndile video mingo mete to atumira zairi chap kwa roseli mbroli ele ke pakera ka poli ka ki inki kinane mwacha okara kale ba atamire ba ajiri na yako mapole ba yako mwa pole video bajite no ise ngapaka tukamutubira ko say 20,000 akabatenga kile and bring evidence mo tumire chwa situmire sine pesa message hakuna mahali ikobono mbebwatite umuindi ere kwegenda mbebwate bukabanye indication abantu baitata aba umungwano uri igendo ba yini kitu ilionekana bamanyire we know them and it is very wrong kuruguite kijana anyo kwa raka bate bana ya Matiang'i na yabuguli ya Ruto na Zaire babuguli batali so that tumaina gine ni mwate yino chumera ni chibana abantu banjite bataba inga batanjiti baminto bune kijana kia Matiang'i kukuligiri nationally Matiang'i watu support ya vijana sana umete ndo kwanza kote okay igendo toka ratu ambanya amang'ana aya twatolera baraya bange from hapa nyuma yes unaanda kubola as an example what made you know Matiang'i because ngwa mu mind urgenyete gashalo koranga kiaye a record Matiang'i is not a name Matiang'i is a track record Matiang'i teri rieta
Matiang'i is not a name. It's a spirit of work. Matiang'i is a spirit of work. Because we don't know Matiang'i, mune rieta ko say tribe. Hapana. We know Matiang'i from the as work. A spirit of work na kazi. Si ndio? Yes. Bono. Lakini mna gotenga ebiongozi byara chiro gorumayaga. But Matiang'i is very known because ebintu biri akireti obwebi bwagatokire abantu bagaitirwo amale mu guchia akaturuzi digital digital right now turanyara kuba TV cheito tubeke smart TV akoleke akolega. So that is of his efforts. As an example representing youth Sinde, I know Matiang'i because of ebintu biri akolete. Mimi singekuwa ninajua Matiang'i. Si Matiang'i used to exist kutoka kitambo. So I knew him wekera so in the government. Akakoleka. Na arago soa onye ndi no muntu gwita abantu gose nawe tengaki Matiang'i is agila. Si ndio? One mete Matiang'i as a performer because of the work he did. Because of the work akolete. Ikobono there is no too much explanation to you. Yeah. You go no towards 2027. Yes. You'll get the youth for support. Kabisa. Ngoa kwa ale chukura mbaya sana. Weka kiru chukura. Weka okay. Ngote to kokombea with Matiang'i. Ondetayo. To be honest, Kalonzo has been there for 40 years. Okay, intebi ngego renyo Kalonzo. To be realistic rende because umete on this table usembara ateba who is vying. Lakini for us nto to choose. Intebi nga these guys are our brothers to on the same side to get good governorship we. Yeah. What makes you remember Kalonzo Musyoka to as the Kalonzo? Kwa wange na baba.